Mushirithania John Mutungi niwe urakinyanirie itua riri akirugamia gutangathithio gwa tenda iria iheanitwo ni ruhonge rwa mititu nginyagia ciroyo ugatwithanio. Kuringana na muikariri giti wa ngwataniro ya aturi a mbao Bernard Kimani, ruhonge rwa mititu ni rwagararire mitaratara na kwanirithia uheani wa tenda cia gutema miti na gwatura mbao mititu-ini ya thirikari ona thengia ya gukorwo amemba a ngwataniro ino ni marihire tenda ici. Uguo Kenya Forest Service muthenya wa muthi ni marugamio guthi na mbere na tenda iyo, na nitukwenda kwira Kenya Forest Service umuthi Kenyans ti andu akigu, Kenyans ni andu ogi, na nitumenyete rights citu na nituracokeria igoti ni tondu wa kurugama na uma na kurora sheria uria yagirire gukorwo ihana. Wafahamishwe kwamba hawawezi kudictate mambo bila kuhusisha sisi stakeholders, na ni vizuri wa Kenya wajua kwamba uchumi ya hii nchi wakati somila sisi tunaoperate imekuwa tofauti na wakati sisi tuoperate. We are the ones who run over 40% of the economy of this country. Kimani ndio riti Igoti kurugamia ruhonge rwa mititu gutashukia ikinya o riothe na gutigirira mitaratara iria yagiriire ni yarumirirwo. Hari andu me wabici irigari Kenya Forest Service Board, umwe ni ciamani wa board witagwo Kinyua, wa keri ni mundu representative wa mbao uria tutoi acagurirwo no na acagurirwo na njira hana atia na ikarite ku for 4 times maita mana na gutiri sheria itikiritie. Even the Kenya Forest Service Act detikiritie mundu acagurwo more than 2 times na mundu ucio akoretwo continuously. Mwaka-ini wa 2018 thirikari ni yagathikire mukana wa gutema miti mititu-ini ya thirikari na mititu-ini ya muingi, undu uria watungirio uregani munene ni ene biashara cia mbao. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Waduro.